pamilya no awanti sariked na tay kanayon amang tapaya mangyal alikakan wadda didigra tedep nga inggat lagdaken pigsa apagkamangan dagiti bunga dakulap amang sapuyot tapnuwag na nayon anaurnos adaan na tipkera pakinaken anyaman na panubok ti dumteng rigati na asamiren banog saan nga idandaneng pulos mapukawan namnama aramiden na't kabaylan na iten na't pagrebengan na iti kapisiken dagiti anak na ama nay dumduma unay aparswa nay ranta akaasman ni ina tarabay ngayon tati na marswa din magatadan ti pamateng na taaring at gaming awan kapadpad na anyan nga ingat pateg ti akem na kastat kabileg di may sana ama pakinaken anyaman na panubok ti dumteng rigati na asamiren banog saan nga idandaneng di pulos mapukawan namnama aramiden na't kabaylan na iten na't pagrebengan na iti kapisiken dagiti anak na ama nay dumduma unay aparswa nay ranta akaasmang ni ina tarabay ngayon tati na marswa di magatadan ti pamateng na paaring naggameng awang kapadpad na anyan nga ingat patay ti akem na kastat kabileg di may sana ama ama nay dumduma unay aparswa nay ranta akaasmang ni ina tarabay ngayon tati na marswa din magatadan ti pamateg na kaaring naggameng awang